Fejem bżon tkun serju. Imma ħafna bid-drabi nkun blaħ talla. Kienet l-ewwel mara li kellha l-bajt. Attenti tkun semmi bajt Bajt man-nisa. Attenti f'ġeħlosti ġor. No, Johnny boy. Alla nis meta tkun sejjer tajjeb ma tantx jutu pjaċir bik, I believe if it's a joke, if you're offended, fidejk ħanamlu grok ta' di, għaxat naraw, għaxat ħatiġi soppa daqt bis ħanaraw ġor. Mela tlaqna. Merħba l-episodju tal-podcast, l-lum għand il-Max tal-Buy to Bacon, mandux bżon ebda introduzzjoni, qabel ma nibda. Grazzi kbira il-Patreons għaw bosta minnom għaw barra l-lum. Patreon.com/John Mallija jek tixtiqu tkunu parti minn din il-familja spettakolari li aħna nożu tant għadna namlu ħafna avvenimenti fl-imkien. Grazzi u koll il-Browns, il-ISS, il-Maple, partikolarment bis-Sourdough, grazzi l-Alberta, l-Garmin li jżomuni fit to sexy, wellbees.mt u għal-post fejjena għamil ix-xirja tiegħi l-istretta, insertaw sponsors tagħna u sponsors tal-Buy to Bacon, personalfinanceTool.com, 9986642 huwa n-numru ta' Derek Meets, Business Labs il-post fejn aħna namlu l-amministrazzjoni kollha tagħna ta' wek tal-każin. Infakkar il-każin kull nar ta' ġimgħa fuq Tokis fid-9 neqes 20 da kollox minn naħa tiegħi, nerġa' ngħid patreon.com/John Mallija ara tlaqna jien u Max tal-Buy to Bacon tlaqna. Mela Maximilian. Yes sir. Merħba fl-studio tal-podcast tiegħi. Mela, isma' cards on the table. Mela, Max Bib. U anka ħankun trasparenti fuq il-pożizzjoni ngħidula politika tiegħi. Jaseb li Max għandu dritt jgħid dak kollu li jixtieq jgħid. Nasib ukoll li jien għandu wkoll id-dritt ngħidu ma naqbilx ma' Max fuq xi ħaġa. Jien għandi dritt il-Max ngħidlu isma' bro. Hemmhekk naħseb għandek żball. Nuance interessanti illi kellimni dwarha ħabib tiegħi u forsi tajb nesploraw jena inti. Hija isma' billi għandek id-dritt. Jiġifieri ukoll hija ħaġa tajba li tagħmel jew nistgħu nistaqsu xi mistoqsijiet dwar. U l-ħabib tiegħi ġab li dan l-eżempju għalli isma' li pereżempju inti tista' tikol junk food kuljum. Imma mhux idea tajba. So, forsi għalik jista' jkun. Maximilian, merħba fil-podcast. Għandna ħafna mistoqsijiet etiċi u politiċi piżajra u kien hemm il-kontroversja dal-aħħar, insomma, nixtieq li nesplora dak kollu. Però qabel kollox nixtieq illi nsiru nafukna iktar. Yes. Mela, ovvjament għandna dek persuna pubblika illi hija xena. You want to put it mildly, eżata. Inti speċta storbjuż, ħamallu, inti speċta il-personifikazzjoni ta' dak kollu li wieħed jistenna meta imur każin u jsib il-persuna l-iktar storbjuża fis-sakra u jibda jgħidlek l-oxxati, speċa. Dak u inti. Fena, naċċetta. Jien naħseb li tilbisa b'orgolju. Jiena nilbisa b'orgolju sal-istent li għax jiena naf x'inħobb u x'naħseb huwa jiena. Jiena naf li mhux biex bil-biża li nistema' inflated jew hekk, jiena naħseb jien bnedem edukat. Għamilt biżżejjed f'ħajti biex neduka ruħi fej stajt u fej xtaqt ġifieri u għamilt u sifirtu studjajt eccetera. Sa mhux qed ngħidlek li imbilli tistudja tfisser li inti edukat. Imma jiena kelli upbringing tajjeb biżżejjed biex naf x'inhu tajjeb biex ngħid kuntent biha nnifsi. Imma what I find funny and what I find enjoyable to me is jien taf kemm darba tsikkitni l-mara tgħid li huwa għalhekk hija taw qudiemmek għalfejn għandek bżonn tajjat biex nitkellem. Jiena minni loud. Inqum fil-għodu għal ħaġa fil-għodu ma nafx inqum tajjeb. Ma nqodx neħess li għatib. Allura yes, I'm happy to be the loud, boisterous guy, nassumi li. Li jħossu tajjeb fuq l-eżistenza? Jena. Ġiri inti fil-privat l-istess, dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. Tista' tina x'inhi d-disparità bej Max li naraw fuq Buy to Bacon. Fuq Buy to Bacon. U Max dar mal-familja. Hemm differenza?
Malti ħażin nitkellmu kullimkien, ġifieri, dik waħda żgur. Imma m'hemmx differenza enormi ta' m'hemmx black and white li taraw li nies jarawn jiena minn dejjem minn Pixta in the Kitchen, minn affarijiet li konna nagħmel fuq TikTok fi żmien il-COVID. Jiena dejjem dak li blaħ, għax jiena nemmen li l-ostja ħajja aħjar toħodha biċ-ċajt u bin-nejk milli toħodha bis-serjetà. Allura kemm nista' jiena I am the loud funny, stupid guy, ġifieri, u meta bżonn ikun serju, meta bżonn ikun deep. Fl-impunt kun serju inti. U ma nafx jekk inti ħad tiġi tgħid li la Max biċċa xogħol ġrat li naf għandi trabil id-dar, għandi hekk u hekk. Mhux se naqbad nitnejjek bik u niċċajta fuq is-sitwazzjoni jekk jiena naf li inti ġenwinament qed tweġġa' miegħi. You came to open your heart asking essentially for moral support. Mhux se nwaqqak għannejk meta inti vera xtaqt il-support morali, fimt? Imbagħad hemmhekk hemmhekk nitħaddu, nitkellmu kif suppostu naraw id-dinja u għallax naraw x'jista' jiġri u x'seta ma ġarax, imbagħad hemmhekk tidħol dip u ċajt jieqaf fejn bżonn tkun serju. Il-mara tifhem iċ-ċajt li tagħmel? Ma tifhimx il-Malti, imma naħseb 80% ta' ċajt li nkunu mhux 80%, kważi kollha, l-ċajt li nkunu on defense, tipo di x'inhi, tajba jew ħażina ta' ċajt jew tanne. Naddihom I pass them through here, tkun bl-Ingliż. Ma żomm sekondi, vjenta ta' Max għandu bord ta' ċensura. Bord, le, żomada. Ma imma jekk il-mara jista' jkun. Le, naddihom through here bħala parir jekk ixta daħjew le. Mux jekk jekk offensiva, jew jekk id-dejja ġiegħet li d-dejjani. Ġiegħet li too much, iva. Ġiegħet li too much. U f'dak il-punx tagħmel? Tindaħx. Għax ix-show tiegħi u nagħmlu dawn l-affarijiet. Imma dak relazzjoni wkoll. Mal-mara? 100% jew nħobba daqs l-iktar ħaġa l-iktar fid-dinja, ma once again dik opinjoni, jekk di moġbitix, dik l-opinjoni tiegħek qalbi, ġifieri għamil li favur, oqgħod għid kemm tkaża waħdek fil-friction. Kien hemm xi punt fejn kien hemm dan il-friction. Never any real friction that can cause anything to boil over ta' fint. Milux pereżempju, ħajlek waħda fejn ċedejtilha fil-live show li għadda. Kellna l-lemmi bezzina li besta papa. Kombinazzjoni, ma pjanajnijiex, fi dak ta' veru miet li għadda u kombinazzjoni dak il-weekend stess. Konferma inti li l-papa veru miet. Ejwa, dika, u vera ġviri, biex mux jasbu li jett nivvinta xi ċajta, għax in-nies ħadu ħafna kollox. Bid-nejk li għajt Max. Whatever. U kellna bżon bibja, u n-nanna tiegħi għandu bżon, nanna tiegħi, nannu kien fucking big heavy reader, għandu kamra massiva bla monta kodba li għandu inkredibli, għandu mapep mill-1800s, dil-bicċa mappa tiswa asnaf kemm l-eluf, ġviri, they have genuinely incredible amount of books, u danna kolla qaraħħom very well versed, incredibly. Kelli bżon bibja, mort għand nanna, saqsejta, nistanħu bibja jena, għalet li, mela, murħu tipo, u danna kellhom xi 18 bibja differenti bil-Grik, bil-Latin, b'kollox, ġifieri, u sibt wieħed sabiħ kbir hekk kien aħmar, bibja daqsalla miktub quddiem bil-kurċifissu kollox. Ma li tgħad fis-salott, il-mara qalet li, no, put it back. Qed il-għawejja jena, tira di, dek, qalet li no, put it back. U meta jiena għandu ngħid li kont actually tipo qed niċċallenġi għal naqal fidi u qed nitnejjek Il-mara kattolika? Il-mara ortodoksi ġi. U hija ġifieri kredenti. Imma huma għandhom xid differenti minn natas. Imma ensa il-denominazzjoni. Għak nistaqsi, il-mara tiegħek ġifieri hija għandha l-fidi. I wouldn't call it blind faith imma. Għal-għask spiegati l-ortodossi għandhom din il-ħaġa li jaraw id-dinja pala xaġa naturali, supranaturali, but it is nature itself. Memx dan il-ħafna, inti titmur u d-dis bil-fors kull nar taħat inkella se l-infern, mem xej minn da. Mill-li tispjega ħili, issa ma nafx jekk she's a bit light about her Maybe she's diet orthodox. Għax orthodox, by my knowledge, orthodox jiġu iktar konservativi suppost mill-reliġjon tagħna, mill-Roman Catholics, sa fejn għafjen. Imma temmen sa ċertu punt li teżisti li hemm xi ħaġa akbar minna. Ma temminx sal-estent li ħatoqgħod tgħid hello il-San to A, San to B, San to C, etc. etc. Imma di dejqeta tal-Bibja. Ija, xi sni, dejqeta. X'kienet, ma tħalt
Fej kontu fil-ċina, fil-salot? Konna fis-salot, ħalt fil-librerija, ovvjament għamil xi nofsi għanażel dal-ostja ktib nara fejja għalp il-poezija, għalp l-almanax, għalp kollox kellin sib il-bibja. Sibt il-bibja u tħalt, għalit li jisma, għalit li no. T-poek, u mara rari tajt li biex niqaf imma ġili twadab li biċċa ta' ħarsa. U meta twadab dik il-ħarsa ngħid isma' dana ħajkolli trabil eżaġerata u jekk. Imma xi kollok trabil eżaġerat, jew il-mara ġiet li il-mara hija barometru utli. Tiegħi? Aha. I would believe so, yes. You know, I believe my wife is the best thing to ever happen to me in every sense of the word. Ġifieri emotionally kif ukoll tista' tgħid bħala way of life, way to think forward. Għax tkellimni bir-rispett kollu jekk qed naffiġa ħatej. Tikkritikani fejn għandha bżonn 100%, għandha skemmin kratka lilha ġifieri għax feħna very open about everything għalfejn le ma nsibx li hemm raġuni għal mara ma mistekx tikkritikak. Jiena naħseb li mara li tikkritikak hija l-iktar ħaġa utli għal raġel naħseb. Agreed, 100%. Jiena marret nkun maħat f'ħajti kif ukoll naħseb ħbieb li mhumiex lesti jgħidulek il-verità. Għax jiena nemmen li jekk jien qiegħed miegħek hawn, jiena ġenwinament naħseb li inti ħabib tiegħi u ma tixtieq l-ebda tip ta' deni fuqi. Għal jekk inti ħatej li Max, qiegħed fucking ħażin bro, irranġa A, B u C. I have to take that into consideration minn għalman għalija, xien għad nassumi li inti tixtieq l-aħjar għalija. Ġifiri, il-kritika ġejn minn għand nies li tafu temmen li jħobbuk hija l-iktar ħaġa fucking invaluable. Li kelma ma jomodwix. Le, eżatt, it's perfect. U dawk huma l-aqwa nies li kollok ma. Beautiful. U rari għadek is-siba ma xem dal-ħafna political correctness għalla dal-aħħar, għat jibża jitkellem, għat jibża jgħidlek. Għalfejdu. X'inhi l-ikbar kritika tal-mara lejk? L-ikbar kritika tal-mara? To be honest, I don't know what you mean by kritika, laqqas tax. X'inhi l-iktar ħaġa jew mument, per eżempju, ħaqsam wieħed miegħek. Yes, eżaħalek. Darba minnhom jiena taf li konna repja. Le, ma tarax. Mux ovvja konni ġenarak u għalif dak iż-żmien. Yes, of course. Jien konni repja. U darba minnhom nissakkar f'kamra u nagħmel fucking 5 tim. Jiena kont estrem daqsek. Jiena magħluq f'kamra ninten, probabli sorri barrax il-ħwejt issa jwekklu miegħi. Agree. U 5 tim wara l-mara ġietu fucking tħabbat. Fetħet il-bib. Qalbi, ustja l-xili, dan huwa l-apiċi tal-artistrija tiegħi. Alright. U semmajta song, insomma, l-dinja qatt ma semmat by the way, hemm raġuni. U semmajta dismu. U wara 5 tim ġen, insomma tajta, inti kont fil-mużika tajta Spacebar. Telqet insomma, jiena gangster, jiena fucking miġnun, fuck motherfucker. Kienet parodija fuq gangster. U jiena nitħa, Min Alexei King. Indus fuq il-mara. No, Johnny boy. Ma mux għetna. Le. Ligo. Yes. U kienet l-ewwel, minn mit-tfajliet kollha li kelli. Kienet l-ewwel mara li kellha l-bajt u l. Attenti semmix bajt man-nisa. Attenti fġieħlos tiegħek xor. Kompli sorry waqaftek sorry. Il-kuraġġ. Għandi taħt il-PTSD. L-intrepidazzjoni. Li tajli isma' mux tajba. Għalkemm jgħaddi naħseb li tajba. Pero għat maħriċta. U dak il-moment l ngħid għattistra, għax naf li l-mara tħobni u taf li vera tħobb li nkunu tajjeb fl-imkien. Yes. Imma l-fat li kella dak il-moment ħasset li kella tkun onesta miegħi u tajli mhux daqshekk tajba. 100%. Nasib dik kien wieħed mill-momenti illi jiena għalija tisma' dej keeper ostja. Għalkemm dak il-moment jirxin għalitieri ma tifhimx. Minn fejn tifhem fil-hip-hop. Naqapoli xaw headbutt fil-nofs u għamor. Mela, u inti? She did very well. Yes, amazing. Jek ħassita hekk ġifieri iva daw l-affarijiet huma common day practice għalija, anki waqt li għedin fis-sodda ġifieri li kibrit l zaqqek, u attent, ġifieri even on intimate levels.
Ejja, ħanejdu kollox. Jena laħa darba kelli ġida maħħa, I pushed the bar a bit, għax għettila tipo, libsa miskira għettila. Tila ma tixraqlek, xta, għalet li għala, għettila għax tider vera ħoxna fija. U konna straight and play, u għadet għal-bidu, mbatt għettila, għasti għandek lon li zjiet, u għammek għatta step too far. She would do the same to me. U ġili, tolqot li naqa forsi tgħid ostja, right? Your ego gets slapped, as you said, tuħu daqqa. Imma you know it's coming from a good place 100%. Allura tikkritikani fuq kollox kif qed nilbes kif nitratta t-tifla where I can obviously dejjem bil-premise li jisma' nixtieqek tmur aħjar għalik u għalija u għalina. Fil-fatt, So it's very important. Sandmek għax. Yes. It's the gayest shit ever, iwa. Tell us about the gayest shit ever. Anki nlaqam Sandmax 24, essentially, għat. Sandy, Max u 24 il-ġurnata tal-anniversarju, 24. U l-ideja kienet li aħna ħanibdew, għax xliċtrat li PlayStation within the first couple of months din fl-imkien, u għadna bomba, ħanqodu gaming fl-imkien, ħaniftu account, ta' fin tkun għadek fil-bidu, everything is beautiful, flowers u għek, ħanamlu gamer tag fl-imkien, u ħarġed di Sandmax 24, u baqat, ostja baqat. U I say it with proud, ġviri, jena, l-mara nħobbaf. U jek nista, kem figuratively, kem literally, nila ila tobba ta' sorma fejn nista. Vera jow. Fux kem għandik. Ma, Too much? Somewhat, but... Għamilla blip, fil-kas, maġaġi. Ma laħres ma... Biex kienet mistennija, le? Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, id-għalek mara għalek tifla. Yes. Ġili kollok da sip li jista' jkun it-tifla tara l-videos tiegħek u tajt. I think I kind of decided to bury that thought. Imma meta noqgħod naħseb jiena ċert li jew l-inqas ħanipprova li t-tifla nrabbija bl-iktar mod li ma toqgħodx titkaża b'ċajt. I taf li jiena bniedem vulgari, ma noqgħodx nitkellem magħha b'dan mod, don't get me wrong in any way. Imma xi fak l-ewwel hemm id-dar semata, mija jiena qed nirraġuna, etc. U jiena ċert 100% li tifhem li jiena missier li nħobba daqs kollox, lest tismaħħa fuq kollox. U il-ħajja personali tiegħi meta tiġi from an artistic standpoint, qed nassumi li jiena ħankun missier u ġenitur tajjeb biżejjed li di ħad meta tikber tista' tara fid-differenza bej jiena ngħid ċajt minn flok actually intend them, you know? So I'm assuming... But you said bury that thought, li hija pjuttost interessanti. Għaxġili t-kicks in, ngħid iva Madonna di t-tiflaħa ta' Roma ostja. The nature, the defensive nature of me, ma ħalix bil-mobile, just tal-punt li jiena naf il-kontenut tiegħi mhux tajjeb għalija. Għaxi ħatar għaddadi? At this age, xet jgħid, daħal subbaħ ġosor minnu sawek, da xet jiġi ġosorm dak u ġosorm niju. It's not meant for her, obviously. Imma naħseb li I'm hoping I'll do a good enough job for her not to get totally offended. Sorry, ħansaqsik xi ħaġa, għawek għaw xi fireplace għaddej għax jinet immut bisħana. Le, għawaj si l-ħsan ġalu. Sorry, I don't know if I'm looking shiny, but I am thinking I look like... Jista' jkun li għax tkellimna dwar xaġa li inti naqas sensitiv dwar, għalif daqqa waħda tħossa jew. Lej li mill-bidu hekk qed nipprova ma ngħid xejn, meta nħoss it-tadpoles iduru mal-bajt u qed minkwieta. It-tadpoles isiru żrinċiet. Eżatt. Testikoli saru inkubatura. Hekk, eżatt, bil-flieles u kollox. Pond fl-iskrotum tal-Max. U jekk tiġi tifla tal-ek isma' dadi għaw xil-Madonna għat il-xom messaġu ta' Denis Gaffa. I will explain to her what the point of the joke was in my mind, obviously. U tkun taf li da mux affarijiet li tagħmel nasum li jiena li hemm kull persuna fid-dinja jien ma nafx din l-ostja xajta kif baqgħu moħħi n-nies li semmew għamilux x'imkien fuq xi. Għax kienet challenging ħafna. Challenging xiex. Fis-sens li
Għax qatt ma rawa. Mhux hekk, ma raġuni għalfejn qatt ma rawa. Qatt ma rawa, għax ħadd qatt ma tżarda jipprova jagħmel dat tip ta' child Ma golf. għalfejn taħseb li qatt ma żardaw jagħmlu dat tip ta' child golf. Jiena naħseb li għax number one naħseb li n-nies iħobbu naqa' status quo. Allura iħobbu jaraw u jagħmlu l-affarijiet li jafu li ħajaħdmu. Jekk jiena nixtieq nagħmel ċajt li jaħdem, jiena ħantefa' nagħmel simpatiċi 2.0. U le, m'hemm ċajt ieħor li jaħdem li huwa bejn, x'imkien bejn simpatiċi 2.0 u ix-xom il-paċċu ta' Denise Gafax ħalla fuq is-siġġu. Hemm il-bejn. X'imkien hemm il-bejn. Hemm il-bejn. Issa jiena ma jaġobniex il-bejn, jiena jaġobni il-go hard or nothing. Anki fil-comedy personality tiegħi. Li nara, anki from a music perspective, intaf il-tip ta' music li kon nismondo, ma nafx ħar, jena jaġobni kollox eżagġerat. Il-horror films jaġobni horror films eżagġerat. Il-comedy l-iktar komedjan komiku, dejma għadhom, l-iktar komiku vulgari, possibli u għadak. Jena. Doug Stanhope u għal-komiku favoriti għal li stajgu? Le, Dave Chappelle għalija. Dave Chappelle, nasib Doug Stanhope huwa iktar. Doug Stanhope. Doug Stanhope ġili smajtu jitkellem. Doug Stanhope, tajjeb, yes. Fuq kif jimmasturba meta jara l-tal-NFL biex shorts li hu mhux omosessuali imma xinjarhom biex shorts issikkat mal-patata mbagħad jaqbdu l-ballun b'xi mod iħossu omosessuali u jixtieq u jgħid affarijiet gravi ħafna. Ma sorry, I derail. Fine. Ta' Gafa pereżempju jiena lija taf kif rajta. Ħajla kif rajta. U naħseb ħadd ma rajek u ma stax nifhem kif in-nies rawa. Gafa kienet taf li ħatamlu għad il-ħaġa. Minni min ix-xert. Jista' jkun li le. Minni min ix-xert. Kelmitkom dwarha wara? Le, li le. Għażin l-ebda tip ta' miskom tistħu jew miskom le, Denise dejjem kienet kull guest li qatt kellna dejjem kien gej magħna u s'issa qatt ma kellna tip ta' ovvjament xi ħadd ikun jgħid fuq ix-show jgħid ostja dika ma misniex qed ta' tistgħu tneħħuha please and we comply. U tom il-jek. Għaxħana, ħankun vera pastas u zibbel jett najt, imma aħna nipreparaw il-show bitti li jekk il-guest jiġi joqotek ma jieċej, xorta jkun show. As in, it-ċajt aħna s-saċ namluħ. So if there's a specific topic that a guest is upset that he mentioned, it's fine, neħuwa, dok it-tlet mitċajt oħra li they will make up for it. If we can make the guests happy, why not? Back to Denise Gafa. Minix ċert jek ednix jew le. U għatma għalet tipo, ma kienem lebda tip ta' kickback minna ħadaħa, pero dik iċċajta, ma nafx kif kickback huwa dak li juhu kit xkembri għal-passaporti. Please correct me kull darba. Għal-blowback. Blowback? Kontesta Denise Gafa ħer, ma nadux blowback, pushback. Dik il-kelma. Pushback hija l-kelma li jena għanti għetem fitxu. Pushback. Il-pushback mbagħad jaffikun hemm xi anyways. Jiena dik iċ-ċajta kienet u l-punt huwa li aħna għandna dil-influencer li guys, let's be honest, ħafna mill-irġiel jisnu għali għadi. Le? Am I saying something extraordinary out of this world? Le, interament nasab li il-persona taħħa hija biex tipo di anka titmalkel postja bil-GoPro ma xaqta sorma. Diki, anke biex tamel l-ostja il-ma fil-qsari, kolla nofs il-patata barra. Infatti t-nejkna bija dwara. Angle wahda għanda ostja. Diki, a beautiful angle, imma diki, issa, aħna, ovvjament, badna dik stereotype li hemm madwara from a social norms. U t-nejkna, fl-opinjoni tagħna, bl-irġil sħan li għodi jixxarbu għaddaw it-tip ta' nisa. Allura, we played them. Jiena ma tnejkx b'Denise Gafa f'dak il-point, jien tnejkt bija nnifsi bil-raġel sħun, bl-ignorant li vera kiku kien hemm qatt darba tmur ix-xomm, siġġu sara jiena ħan noqgħod l-uffiċċju, noqgħod il-mur ix-xomm, ħadd ma joqgħod ix-xomm l-ostja siġġijiet. Laqas kieku daħħal ibnieħrek bel-faldi naħseb ma xomm xi ħaġa sabiħa, ħseb wara s-siġġu, sakemm għandha xi tip ta' profumo d'intesa eminenza li joħroġ. That was the joke. In-nies ħadu għalli aħna. Patoloġija urinarja. Proset, jista' jkun ukoll, veri. Xi tip ta' infection eżaġerat. Ħażasik mistoqsija diretta. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażin irina inqas xadini u iktar nenni. Għalet, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Ġejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li l-ħsieb, u għastan naqreb li l-verita. Il-kazin, kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis.
Kieku t-tifla tiegħek tikber. Yes. U tiddeċiedi li ħatmur fuq program bħal Pie to Bacon. Yes. Tħallija. Bħal Bite to Bacon iva. U jgħodu jisaqsuha ta' dater daw. First of all, jiena it-tifla sa' kem ta' sa' ċertu età ma nista' nagħmel fucking xej u ma nista' nindaħal fucking xej. Forsi ma saqsejtek il-mistoqsija sew. Tu pjaċir. Tkun favur. Għal Bite to Bacon ma niddejjax. Jekk tiġi fuq, jekk tmur fuq comedy show, podcast, be it how smutty and how stupid it is. Li jisaqsuha it-toqba ta' sor mhux kuluri. Tkun alright? Jekk dak kull program u jiena narata da, għalfejn m'għandix nkun alright. Jekk kbira biżejjed. Bro, kikun tiktir ostja. Xieġifieri ostja. Jekk kbir matura biżejjed. Kikun niftaħ televizjon nara t-tifla fuq il-program tiegħek. Personalment. Ma noħodha ħażin immens. Imma inti tkun alright. Sejra dalek nkun alright. Jekk jiġi jassiju ma nafx. Imma I would tend to believe li jekk ma nkunx alright, ta' bana kun ipokrita l-ostja. Ġifieri ma tantx tista'. Imma alright li tkun ipokrita, bro. Zom. Huwa il-bniedem huwa għandu ħafna idiosinkraziji fil-psika tiegħu. Nasib jiena nies komunament ikunu ipokriti fil-verità, mhux qed insaqsik jekk inti x'bniedem, qed insaqsik kif ħadd irriżolvi din is-somma. Din is-somma long calculation li ma nafx il-lost answer to be totally honest with you. Palissa ġo moħħi qed naħseb li jekk it-tifla tiegħi qiegħda personality li tiġi famuża biżżejjed biex tinġi invitata mistiedna fuq show tal-livell ta' Bite to Bacon given li comic jiena ma naħsibx li niddejjaq le. Knowing it's all in good faith. Jew tagħmel bombsker. Issa dak mod ieħor iva. Bombsker jew action itoljena b'xi vestek. Barra! Libes ta' Rey Mysterio kif għadu. Rey Mysterio. Tiftakru Rey Mysterio tħobbu wrestling inti? 619. Rey Mysterio, le? Eżatt, dak ħafna backflips. X'inhuwa? Hekk tajjeb. Skont nagħmlu wrestling, Rey Mysterio. Ta' min inti fan? Jiena meta kont, ma stax ngħid li fan ta' wrestling imma meta kont żgħir kien tal-bliek kien joġobni wis Shawn Michaels. Tiftakrux kellu I'm just a sexy boy. Sexy boy. Dak sweet chin music, kellu dak il-finisher. Jimna dak iż-żmien Hulk Hogan, Bret Hart, dak il-wrestling. Jina sib dak kien l-iktar contact sport contact, fair enough, it's sport. Imma dak biss kellna dak iż-żmien, ma konna xejfa kien iżjed. Ħanajlek, il-psika ta' wrestlers hija psika partikolari ħafna. Għax il-wrestlers, ġiri, minkejja li hemm parti li hija drammatiċizzata, hija fit-teatru dawn l-affarijiet kollha. Xorta ġviri hemm livell ta' uġieħ straordinarju. Li jekk tara id-dokumentarju tal-familja ta' Bret Hart li bħalissa jekk forsi Julian sta' jsibili ngħidlek x'ismu. Jekk tara Wrestling Live. Jien għandi il-pjaċir ngħid li ġieli mort nara ir-wrestling ta' Malta. Fucking tajjeb, bro. Fucking tajjeb. U inti tkun kommentatur eccellenti għalihom. Ħadd it-tifla tiegħi dak żmien kellha 8. U kont qed ngħid il-Patriots qabel. Bro, il-buzz li ħadet. Di semat il-taħdejja jitajjar ma' wrestler. Eżatt. Ħadet idea of the lejl sħiħ sejra, you loser! Jaqla xid-daqqa ta' Kristu mal-kaxxa ta' sidru hekk, xpa! Saka! It-tifla tiegħi spiċċat protagonista għax il-wrestlers mbagħad. They include you as well. Dew jgħidu għalura. Tipo minnu Alla niġi għalik. U xin Alla niġi għalik, naf kif jgħamlu, niġi għalik u jaqbdu r-ropes. U xin għamlu hekk. Tipo di, għada panikjat. Tipo pa inti taqbes għalija, ifhem, qalbi, isma, dak bull l-steroids. Dak l-steroids jitlaq minnaw, joħdom fuq id-drib. Ikolna inġib mazza, immur nsef it-tax mazza jew ħadida, imma jaf ikolna xi problemi. Għaddew 2 minuti,
Sucker! She was implacable. Anyway, da plug, għal min ikollu l-opportunità biex imur jara il-wrestling ta' Gianni Valletta u għanna podcast ukoll ma' Gianni Valletta fucking nirrekomandaħ. ħafna, anka l-atletiċizmu vera tajjeb u show wara show dejjem jitjiebu. Mela, bro, ħanabbatna it-trobbija tiegħek? Yes. Inti trabbejt f'kuntest li jiena naf dwar il-papa tiegħek, per esempio, il-papa tiegħek kien MP. Yes. U kien MP konservativ. Alla, u għadu konservativ, alla. U għadu konservativ. U jiena għadni 181 episodju ma nafx nżomm il-maj. Kif kienet? Speċa l-ambjent fil-household. Kien hemm tensjoni ħabba fiha x'inti ovvjament tendenzi tiegħek huma liberali ħafna. Yes. Tiegħu ma konservattiva ħafna, ġifieri kien hemm moment fej kien l-unika MP kontra Laburist kontra d-divorzju. 100%, għadu kontra kollox. Għadu kontra d-divorzju. Yes. His morals never changed, ġifieri, u għadu nġildu dwar daw l-affarijiet. Tiġildu dwar daw l-affarijiet. Kontu tiġildu ma tkun żgħir? Iva, naħseb iktar. Speċjalment meta ġietni dik il-moment ta' kriżi ta' fidi biex niftehmu meta bdejt najt isma' jiena x'nemmen u x'ma nemminx dak iż-żmien meta jisni I made peace with myself li ma nafx hemm fuq imma 100% fl-opinjoni tiegħi ċert mhux m'hemm l-ebda tip ta' reliġjon li jista' jgħallimni x'hemm fuq. Dak hemmhekk ġejna naqa' ħażin, ġifieri. It was mhux ħażin ta' għax qatt ma kellna ir-relazzjoni tagħna dejjem kienet solid. Ikolli ngħid il-pa legend. Imma ma naqblux ħafna affarijiet. Overall taħseb li l-pa legend. Yes. Legend għal punt li huwa għandu l-opinjoni tiegħu. U he sticks by his morals. Jien dik dejjem ngħid li inti jekk temmen f'xi ħaġa u you don't want to back down, I respect you totally for it. Jiena nixtieq kważi nixtieq li jiena għandi dak it-tip ta' fidi bħal kif għandu hu ommi. Nixtieqha. Għax it's so nice to have. Taħseb li inti il-naħa differenti, naħa l-oħra tal-istess munita, essenzjalment? Jiena missieri konservattiv imma he loves a joke, Jiena naħseb. Not in that sense. Forse ħan nipprova n-artikola ħjar. Mela, missierek huwa persuna illi il-Labor kollu qed jgħid isma' aħna rridu ndaħlu d-divorzju. Missierek qed jgħid le bżobbi le. 100%. U ħanibqa' ngħid le. Inti isek in-naħa l-oħra ma tal-liberali. Isma' kulħadd qed jgħid li jien m'għandix nagħmlu daċċajt. Għax dan iċ-ċajt huwa offensiv. Imma jiena ħanibqa' nagħmlu. Biex hemm din it-tendenza anke l-ewwel għamilt minnhom semmejt li meta kont isar anke l-mużika estrema. U jisu intu missierek għandkom din it-tendenzja estrema. Però wieħed konservattiv ħafna u liħor liberali ħafna. Jena naħseb. Ħsebt fuq din dinamika ta' bejnietkom. Infatti meta nqala dal-ħesil kollu ta' ġada l-aħħar insomma ta' teri u whatnot. Konna nitkellem ma' missieri dwarha u bdew jgħidu li ma qod attent ma missekx tagħmilhom dawn l-affarijiet ta' fin-nies kif idu meta le nżabba meta jiena qatt jiena ħaniddeċidi ma nagħmel xi ħaġa ħabba biża jew ħabba pressjoni u noqgħod għalex naqbad il-morali tiegħi u naħra fuqhom u nkisser kollox li jiena nemmen fih. Le, m'għandekx fucking chance. Dak ħin qed illallet jiena bħal missieri man li he's a hard-headed piece of shit. L-ewwel darba li rrealizzajt għandi l-ħaġa. Le, ma naħsibx li l-ewwel darba, imma l-ewwel darba li jettilhom f'wiċċhom naħseb li jettilhom jiena mhux bħalkom qal intkom l-iktar nies b'saħħithom li qatt naf ħajti. You're the strongest people I know. U ma tħalli ħadd jitnejjek bik. Għalina ħanħalli n-nies jitnejku bi, għax if I believe I'm right, I'm not going to waver and bend myself just to please you when I know you're wrong, tipo. Jow, fl-opinjoni ti, issa ħanisma minnek, kellimni kemm trid u prova konvinċini kemm jinsejjer żball, anzi, iktar ma nitkellmu, iktar nuħu gost għax jista' jkun li vera jien għandi żball, mhix daqshekk rasi jibsar jien ħanoqgħod inwebbes rasi li ngħid jien biss Alla tajjeb, far from it, anzi. Imma I'm not gonna budge unless you fucking convince me. A persuasive point. Le, eżatt, le.
Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Kien diffiċli li kellek misirek pubbliku, misirek daqshekk kontroversjali u daw l-affarijiet kollha. Jiena mort, jiena naħseb waħda mir-raġuni għalfejn jiena kbirt ma nagħtix każ x'il-lossja jgħidu lin-nies, ma nagħtix każ il-massa tista' tgħid meta jobboduni jgħidu kemm intek. Jiena tifel tal-membru parlamentari laburist u kont imur St. Edward's College. Jiġifieri jiena kont imur l-iskola excessively predominantly jiġifieri nazzjonalista. U fuq ix-xara bank Labour, Labour, laborist, I got ridiculed for what my dad was. How did you react? Għala zobbi, dejjem kont, I never let it affect me, I don't know if it's me, dejjem kon niġi nitnejjek, għax jena naf li jissam billi missieri laborist, jiex zobb għandix naqsam ma missieri jena tipo. Allora kon naf li this is, it's a ridiculous notion to bully a kid. U inti kid, għas tista' tivvota, ħatoqgħod tgħid lill-Labrużer. Dal-partiġanizmu. Din il- konsiderazzjonijiet loġiċi ħafna. U fl-istess ħin speċi għandek daw in-nies, daw it-tfal li huma l-peers tiegħek fuq il-karozza tal-linja li ġeneralment it-tfal rridu jħossuhom aċċettati. 100%. U dawn qishom qed jgħidulek, isma' mhux ħanaċċettawk għax il-papa tiegħek. Yes. Inserta u inti kont ġa taraħħa. Issa assurda. Minix ħanajdlek xkont nara u xkont ma narax, għax to be honest ma niftakarx il-train of fucking thought li kelli meta kont żgħir. Imma ċert li ma fetwatnix, għall-inqas ma fetwatnix b'mod ħażin. Jiena qatt ma ħassejtni kont bullied l-iskola f'ħajti. Dejjem kont relax, imma jiena kont dejjem l-outcast għal nisma' l-metal kulħadd bil-Ostia Spice Girls, kont nisma' kont laburist, I never kont inħoss li kont aċċettat minn kulħadd, għala volja kont differenti minn kulħadd. Issa ma nafx xkon naħseb honestly psychologically. Ma kien xejn dwar il-pożizzjonijiet pubbliċi ta' missierek illi inti kont isib diffiċli illi tiddiġerixxi. Le, qatt ma rajt l-ebda problema bli għamel, ma kontx naqbel miegħu b'ħafna affarijiet anki growing up, ġifieri. Ġieli rajt il-missierek pereżempju li il-massa daret kontrih. Yes. U għet iħoss da fejn tidduru kontrija, mux sens qed nitkellem. Missier jafas il-gas, zoppet tajt, I never saw it affect him negatively neither. It was exceptionally strong, ġifieri. U għala volja mniskontri. U jena nafu koll, missieri kien tabib tal-familja, parti membru parlamentari, u l-ammont ta' da li rajtu jidaj, ħabba n-nies, għax n-nies kif nafu sfortunatament arditi, he used to bite everything, bite his lip and just help every single one and he takes it in the face like a fucking man. U għatma kien jeqret ġifieri. Imma ovvjament konna raħibati, għax sofra ħafna missieri ħabba xogħol għax kien konna nies iċemplu mill-4 ta' filgħodu d-dar. In-nies barra jistennew biex jagħmlu ċertifikat. Għax missier ma kienx iżommilhom flus ġieli u jamur. U kien b'xi 3 euro, 5 euro kulħadd kien bi 25. Għax kien jiddejjaq joll il-prezzijiet għax qed jiddejjaq li jiddaw n-nies għandhom bżonn lajnuna għalfejn. Genuinely ġifieri, mhux għal voti, mhux għal xejn, għax genuinament baħnan kon ngħidlu inti bis-serjetà, inti nammira li qed tagħmel imma jekk ma tridx li jkollok mit-pazjent kuljum. Tella l-prezzijiet pan-nies normali u ma jiġux daqshekk. Ġieli jgħidilu din ħaġa. Alla kemm provide. Għalli le ma nistax, għax da ma tistax tagħmel hekk. Ma tistax tagħmel hekk, jewebbes rasu, he won't. Ma tistax jew ma jridx jagħmel hekk? Għax forsi għandu relazzjonijiet. Ma tistax għamlu ma tistax, dak għandu bżon, mux sew. Missier darba xali mobile. Dal-Ostia Mobile ħareġ mill-kaxxa imkisser fil-xeltu ma ħadimx. Etlu dal-mobile moħxi. Għalli jissan laki joqgħod bih. Etlu ġifieri joqgħod bih. Għalli dak minn xtraħ ma kienx jaf li moħxi miskin, mhux sanqgħod il-mur inħodlu. Etlu int bis-serjetà jew. Ibbatt il-bass imur biddiltu jien, he's a pushover in certain aspects. Imma he's extremely strong in others and he always does it for the good. Jien miftit riċerka li għamilt kien hemm żmien fejn irid iwaqqaf il-porno mill-lukandi. Dika vera daw le.
Dikka niftakara dikka ma kien iċek. Ovvjament. X'kienet? Missieri darba kien għax niftakru jħess li għadwara, niftakar il-Times ċemplulu u abbad jidej u jħess li għax dej paraphrase him. U rrit jgħid, jekk fil-lokandi jistaw juru l-porn u l-lokandi tagħmel lira mill-porn. Mela għalfejn ma nistgħux aħna niġbdu l-porn id-dar u nieħdu lira minna. Dik kienet il-mistoqsija tiegħu. Malta ma tistax tagħmel lira mill-porn, imma l-lokandi jistgħu. Għalfej hemm double standards. Jew kulħadd jew xejn. Sa fejn fien dik kienet il-kwistjoni kollha. Ġifieri ma kienx ixu ta' It doesn't like. morali kattolika li isma'. As far as I'm aware, it M'għandix wasn't kollha that. pornografija. As far as I'm aware, that wasn't the issue. Ġu jekk tista' tagħmel naqra riċerka. Yes, please, ħax taf kont imparla mhux mit-toba ta' sor, meta minn ġewwa, minn ġol intestini iż-żgħar. Fuq bajtu bejken titkellmu jew intu l-pa? Ejja. X'jgħidlek? Il-pon rieħ ril. Jitħaq. U għedli mhux sew. Iqaf. U taraħ jitħaq ġifieri, u li jieqaf. I believe li he understands it funny, imma naħseb bħal ħafna nies jħossu li it's not what they believe it's not right. Għax we're hitting boundaries. On what grounds does he think? Għax qed niċċajtaw b'affarijiet L-ħjar flok nkunu daqshekk qed titkellmu fuq il-arja. Ril li jorejtu illi u jaraħ daħaq u mbagħad għalek mussew. Eżatt. Li wieħed. Għandek memorja reċenti? Per eżempju, dana ta' jekk nulix xi ħaġa ta' hemm bezzina, meta kien għaxu kien fuq ix-show, kien guest, u ħriġna reel il-promo għal-live show. U Emmy jgħid xi kazzata temmi tas-soltu one of these things that he does. U jibda jitħaq bat jgħidu xaru kaza daw l-affarijiet għarbil. He laughs and even when it is stop it, he's doing it with a smile. Għax jina ċert li jaf xtifel rabba. Jaf li jena bnidem. Xtifel rabba? Rabba tifel b'morali tajbin. U għajkolli najt għalla folli jena ma nemminx u minix nisran in any way, shape or form. I have Christian morals and Christian values li għalla folli jena ma naqbilx bil-knisja. They're essentially good values to live by fl-opinjoni tiegħi. Veri imma u jena bnidem tajjeb, minix bastit, minix libba, jena dejjem nishtiq l-aħjar għal kulħadd, jena nishtiq li dal-ossja podcast tiegħek ma tafx kif jilħaq Spotify 1,100 view kull jum, jalla tifqal alla, brother. U inti, u l-wejza u kull wieħed li jemmen barra, anyone, jena Li fix-xaru, right? Li fix-xaru. Xaru ma nafx minnu, ma jek dajja bodok, nabodok u koll. Ma ndix ideja għalfej, n-nis jisum jgħiru għax ħadd sejjer tajjeb. Nittama li din il-konversazzjoni qed isibu xi gost pjaċir, kuntentezza u ferħ eċċels fiha. Infakkar li dawn huma l-azzjendi li jituna daqqatit. Grazzi l-Browns ESS, grazzi l-Maple, Alberta, l-Garments, Wellbees.mt, grazzi l-Stretta, personalfinancetool.com, grazzi l-9986645 Derek Meets u grazzi l-Business Labs. Patreon.com/John Mallija u għal-post fejn inti tista' tissieħeb ma' din il-komunità tal-ġen. Għara tlaqna nkomplu s-sattini parti jien u Max. Ħallet ħalluna fuq il-nies li il-hate. Yes. Mela jiena meta konna mill-kaxxaturi. Yes, ma tiftakru. Konna naf illi ovvjament ħajkun hemm sezzjoni tal-popolazzjoni illi nkun fucking dardar ta' vera dejjaqtom għalihom dan il-partit huwa l-mulej Ġesu Kristu jiena bżaqt fit-tabernaklu. Kont fucking ħod dak iżbir inti, as in not hot. Għadni ħod, bro. Jien ninsa l-flokka u lejsin tefa. Lejsin tefa. U il-konaf illi ħanerġu bċertu ammonta bibeda. Id-distilek għalfej taħseb li hemm min jobolok. Jena naħseb il-Malta għanna, in ġenerali qed ngħidlek, għanna problema kbira li naċċettaw id-differenti, beiet in any fucking aspect, tiġi minn barra biex taħdem, jekk inti għandek orientazzjoni differenti, etc. Jekk inti mintix Labour jew mintix nazzjonalist. Jena naħseb il-Malti
darba qastaf jekk hux inti jew xi ħadd saqsa mistoqsija. Xaġa intelligenti ħafna probably. 100%. Kompli, probably. Jekk il-Malti huwa razzist at heart. Jien sa sejta. U jiena naħseb mhux razzist, il-Malti jibża ostja. Jibża mid-differenti u ma jridx imexxi quddiem, he loves the fucking status quo. Allura malli inti ħadd tżarda, inti jippush the envelope a bit. Għalli baġi l-panika, waqqaflu għax ħajaxxi li ħajti da. Be it in any case and form, ġviri, naħseb insejt f'xil-lossja saqsejt. Le, saqsejt għal fejn taħseb l-nis joboluk, ġviri inti taħseb. Li hemm parti mill-psika tagħhom illi tixtieq li l-affarijiet jibqgħu l-istess, u mbagħad faċċa Max u Max kien paradigm shift. Ma rix nista. Wija, bajtu bejka kienu paradigm. Kontu bro. Ħalla l kiena minn barra biex forsi ma tħossokx pompus jew ma. Intom kontu differenti minn kollox. L-unika ħaġa li ftakar ftit simili tagħkom, meta konna żgħar, tiftakar kien hemm dawk il-kasett iduru. Taf li met ngħidlek Ejja. Għaw sallaf nofs ta' bahar, dawk qed inti. Darbu tar-razza inti. Eżatt. I dissected them nafhom blammen da karnu ta' razza. Inti essenzjalment bajtu bacon huma iteration ta' You could dawk it-tapes. You could kind of say, yes, I get what you're saying. Tipo xaġa ġdida, xaġa vulgari, xaġa li subculture, kulħadd qed tisma' mhux qed temmen x'qed tisma'. Yes, eżatt. U mbagħad kien hemm dak ukoll x'kien jisma' kien ta' Dun Benit. Ta' Dun Benit. U kellu dak il-video tal-ġen tal-Coast Road. Dak Daniel Kingswell, Daniel Kingswell, il-Coast Road. Dak tajjeb ħarġa. Il-fucking Coast. Għarraw kemm missabija. Isa libba ta' zwi. Dak xorok. Isa, u ġviri inti taħseb illi speċa daw l-affarijiet, intom kontu speċa l-ewwel nis li għamlu mainstream din il-ħaġa. U taħseb illi il-fat illi f'daqqa waħda l-mainstream minn qaleb u sat jospita qed jilqa' dat tip ta' ċajt kienet to be totally mela jiena naħseb li n-nies min joboduna il-hejt għandhom ċertu età li dawna bħala gosti jafu il-gosti ta' Gemma Portelli, ta' Johnny Navarro, daw il-super clean comics li kienu gbar Malta, talent esagerat għal dak iż-żmien, jiġifieri ninżalhom il-kappell għax they founded everything. Imma dat tip ta' ċajt ma jogħġobhomx, which is fine. U imma x-xit jinbidel, iż-żmien jinbidel. Sfortunatament għalina sa ċertu punt, sfortunatament għax il-haters kif dejjem ngħid u vera, they kind of help the situation, għax hemm ħafna nies ta' età fuq Facebook, allura huma they're not gonna like what we do, for sure, 100%. Minnaħa ta' żgħar ukoll hemm dawk in-nies li ħafna jieħdu biex li nagħmlu, imma min jobodna ma nafx għala men jaħsbu li għandna aġenda sigrita li mhux iċ-ċajt hija l-aġenda tagħna, mentri aħna minn day one ngħidu li slogan kliem baxx, ċajt vojt u ammont sostanzjali ta' kolesterol. Dak huwa l-slogan tagħna, tipo ovvja li qed nibilgħu f'sorna minn A sa Z. Imma xi raġuni jaħsbu li women otherwise m'għandix idea. Ħaġa oħra li ma nafx hekk qed nparla minn sorm, imma jien naħseb inti u kulħadd ieħor li għad sejjer tajjeb fil-qasam tiegħu, jien ngħid ukoll fil-music ukoll from an artistic standpoint. Alla nis meta tkun sejjer tajjeb ma tantx jutu pjaċir bik, Naħseb li hemm sezzjoni tal-popolazzjoni li hija mlejla. Ma tux gost bil-suċċess ta' ħaddieħor naħseb li hija that's there. Normali f'kull qasam naħseb. Agreed, allora there is that as well. Għax huma jgħidu bajtu bejkin x'jagħmlu jqogħdu jmorru hemm u jqogħdu jitkellmu ħażin u jidaw jgħidu l-xenitajiet. Kulħadd jista' jagħmel dik, and that I think it triggers them even more. Għax in-nies jaħsbu li aħna npoġġu u ġas noqogħdu xilli bommok, ġas noqogħdu noffendu xulxin. Taf kemm naħdmu biex intellaw tipo programm, imma nies ma jarawix hekk ovvjament għax it's a sort of a free flowing talk conversation. Anki inti ċerti nies ma jafux kemm ħdim teħes il-jax. Anke l-arti tiegħek tal it's a conversation, it doesn't look staged, allora tidher li m'hemmx preparazzjoni fiha. U dik jaħsbuha
Il-liba dat U jagħmel. dak huwa kraft, dak huwa kraft. Il-liba, ħessil ta' Kristu. Naħseb dik li żjed ma' wkoll. Ġifieri hemm nies li concoction kbir. nies li huma mdorin b'affarijiet differenti minn bajtu bacon. U fundamentally ma jemnux li nagħmlu aħna hija ħażin bħal-opinjoni tal-arti li għandhom kull dritt ġifieri jagħmlu l-żopp iridu. Ġajda di l-aħħar biċċa ma fimtix. Fundamentally jaħsbu li qed nagħmlu ħażin. Hemm differenza milli Jaħsbu li huwa ħażin għax qed qed naħxi tfal. Wej! Għax ġiex tiklimna heavy. Li qed naħxu l-futur ta' tfal. Li intom b'xi mod qed tinkwinaw il-psike tal-ġenerazzjoni li miss. Proset, dik daħlu dawka dik jaħsbu li aħna għandna daqshekk saħħa u poter li aħna nistgħu. Mekka waqfek. Intom influenza. Mintux zob. X'influenza ta' xi ġor għax noqgħod ngħid iċ-ċajt influenza. Ma taħsibx li hemm ħafna nies li jisimgħu u li jgħidu il-kultura Maltija. Jekk jiena żagħżugħ, pereżempju, Max u insomma Alla jħfirlu ġejdi. Alla jħfirlu, process. Huma il-mod illi jien għandi ninteraġixxi, speċa sal-bieraħ naħseb daqbat li zub fuk għajn. Proset. Sawa. Ġviri, bla dubju intom influenti fuq il-kultura? Fera nafsa ċertu punt qed nifhem xettajt, imma in-nies mhux qegħdin jgħidu hekk. In-nies qegħdin jgħidu li aħna tru iċ-ċajt qegħdin ninfluwenzaw bajn nies qegħdin jobbuduna. U taħseb li żgur għandhom żbal nafsa ta' skużaj. Mela, sorry. Relax, fucking di. Fire. Mela. ħanamlu grok ta' di, għaxat naraw, għaxat ħatiġi soppa daqt bis ħana lawa uġa. Mela. Mux daqsek. Fat shaming. Tijilom, ġon. Xinija? Il-fat shaming, tijilom. Il-fat shaming. Mela, zom, issa tiftaħ li ħafna kapitli interessanti. Mela, chapter 1. Yes. Jena sepp li jem ħafna adolescenti zazax li segukom u għet jifmu bħalma jena u inti per esempio jien kont isma l-hip-hop u kont nħares li il-Method Man u najt isma għalla mara jek nkellima ma sħabi jek ħanġibruħi dawnu ma tibta ċaj, dawnu għal-lingwaċ għax dawnu ma cool. Ok. Issa, naħseb li hemm zazax illi ħarsu lejkom. Yes. U jgħidu l-istess affarijiet dwarkom. Dik, all right, naċċetta, 100%. Mela x'il-problema? Method Man kien jgħid li ħajqgħod imur jispara il-homies in the hood. Inti qatt mort tispara homies in the hood ma naħsibx. Jiġifieri. Naħseb kien hemm żbalji, mela, diġili ikkunsidrajta, biex din hija xilja tal-ipokrazija li konna qed nippruvaw nagħmlu l-unpacking tagħha l-ewwel. Mela, jiena pereżempju ġieli ktibt fuq il-paġna tiegħi. Affarijiet per eżempju, kien hemm song jisma' Blow My Whistle, li jiena kont kontrija, għax dik hip-hop song, kienet melodija ta' tfal, il-melodija kienet għalla pantomime, u di tajt dalle zobbi, bazzament il-hook. Li jiena ktibt biex tal-li din hija xaġa ħażina. Meta ktibta di? Wara ammont ta' snin li jiena għamilta ammont ta' snin. Nisma' l-hip-hop u il-parametri tal-etika tiegħi kienu jiġu mill-Wu-Tang Clan, minn Tupac, minn dawn l-affarijiet kollha. Però nħares lura kien hemm ħafna affarijiet illi aħjar għallimhom li ħadd ieħor mhux il-House of Pain. Fena. Ġifieri kien hemm affarijiet forsi qatt mhux forsi qatt ma sparajt fuq ħadd, però kien hemm naf affarijiet li għamil li forsi mhux li tajba naqsam daqsik fuq il-podcast illi għamilthom għax smajt il-Method Man jgħidek u smajt il-Nazi jgħidek u Jay-Z għalli sabiħ kollok seba' nisa, per eżempju. Sabiħ ta' ġifieri, apart il-ħessil. Ma nafx, jiena smajtu jgħid. U speċa ikkonkorrejt, speċa hija ħaġa normali, ħafna. Naħseb jiena fl-adolescenza li inti tkun boj tara irġiel li huma naqra kbar minnek, perswas li inti kellek, u tibda temmulhom naqra. 100%, ma taħsibx li hemm min jemmulok? Jista' jkun hemm min. Sissa
ma rajt xi ħadd li sirt naf li filli kien good boy u filli sed jidej dan vazat ħabba bajtu bacon. Wejza qabel kien abbati. Illum xeba jidej. Wejza kien abbati. Le, apparti ċajt. Ma din istess filosofija tal-video games. Tipo, għal-ċinti jekk qed tilab video games violenti, inti ħat għamel l-istess shit. Mux la bringing kollox. Issa ferna, forsi jiena t-nara, t-nisma rap, jiena konti fissat fi rap. Cypress Hill, Tupac kolla li semmejt inti kolla ġifiri. I used to love them, I still do. U forsi tgħid dawna edin jixorbu, tgħid okay, għana xorba ġdana jixrob il-Hennessy, allura it's fine to take some. Dik gin and juice u daw l-affaj. Imma il-morali li jiena ġenituri daħlu ġofija, ma I never overstep them, just għax wieħed qed jgħid. Però dak u inti, u forsi inti għandek il-limitu. Sospettijaj huwa. Sospettijaj huwa li jiena pereżempju l-limiti tiegħi huma naqra differenti minn tiegħek. Okay, I'm sure everyone's is, kulħadd differenti minn xulxin. U perswas li hemm limiti ta' nies oħra li huma terġa' iktar permessivi. Yes. Li qed insaqsik, jew li qed nipprova nistabilixxi, jekk tikkonsidrax jew tikkonċedix. Illi hemm nies illi jisimgħuk fuq bajtu bacon u jgħidu hekk għandi nitkellem ma' ħbib tiegħi, hekk għandi nkellem ma' tfajla. Di li qiegħda tgħid Sasha Vella, ma nafx hekk mis nisemmija, ma ħansemmija. Di qiegħda tgħid li għax aħna niċċajtaw fuq ir-rape, għax ħana ngħidu ċajt fuq ir-rape. Iġifieri, we're promoting rape culture. Jiena ma naraħixxek by any state of the imagination, jekk hemm xi ħadd. Ma nafx hekk xejtlek għal xi mistoqsija qabislek. Jekk hemm xi ħadd men li. Fil-verità kollha xejthom li. Skużani. Ma tkun ma. Jekk hemm xi ħadd biżejjed fraġli, I'm sorry tagħtu sej, li jiena għax ngħid xajta dwar xi ħaġa dan ħajmur jagħmilha, mela għandna problema ikbar ta' brother milli ħalla ċajt. Għax ħan infaqni dej, issa xina mbagħad nibda ninħara. Jiena niċċajta, issa jekk inti tiġi impressionable ta' dak li ngħid jiena, number one, jekk hija taħt 18 suppost minn tixtarana from that regard. Għandna social skola block. U inti hemmhekk tajt li hemmhekk il-ġenitur suppost interċedi. 100% jiena għad nassumi li fidej il-ġenituri biex jagħtu każ xed jaraw it-tifla. Jiena l-iktar ġlida li niġildu issa bħalissa għand it-tifla tiegħi qiegħda ċempel il-ħabiba tagħha fuq WhatsApp, video calls. Ġess joqgħdu jwadbu l-laptop hemm u joqgħdu jagħmlu l-ostja make-up flimkien. It's very sweet, vera. Imma ġieli tuża l-mobile tal-mara u l-mara qalet li għala zobbi ħanixxula mobile aħna għax ma sax ikunu qod jiena inti għal-mobile u tagħmel xi satej tilab bil-alla ċiċri u jiena jagħti għamza. Qed ixtila mobile imma under lock and key fidejk u jekk xi darba qatt nara bil-mobile fidejha minnaj permess tijak, jina naħlif lek dal-dossi mobile nġibu trap u d-dimek u d-dimma fil-ment għal-punt. Għaxi, fl-opinjoni tijaj, it's my duty to safeguard her from all the shit that's out there on the internet. U hemm ħafna shit, mux bajtu bacon biss, hemm il-porno kollu ta' dinja, hemm oggrix, tiftakru oggrix fi żmienna. L-iktar sajt brutali ta' dinja, kħat kull tip ta' qtil, kull tip ta' moqżizata, heavy shit tiġifieri, really heavy shit. Jiena kont fissat fih da sajt by the way. Ġenituri ma jafux bija di. Imma it's up to me to handle it. Jekk inti tiġi impressionable. Let's go back to rape culture. Ma jien ma kon cards on the table għal boħra. Das kemm inti ħabib tiegħi inti. Iva. Trudy Kerr, per eżempju, hija ħabiba tiegħi. Yes, for sure. U Sasha Vella, ma sebt isni ħabib, ma nafx. Immaġini, sefirt magħha, Sasha Vella overall, tifla fucking cool ta' bro. Iġveri naf li bejnietkom hemm din it-tensjoni u daw l-affarijiet kollha, però moralment hija tifla sound, hija tifla tuħu baż magħha, u Trudy Kerr l-istess. Crazy talented ġifieri, they're good in their sphere, they know what they're doing 100%. 100%. Yes, u kważi peress li jena ħabib tijak. U naf how well-meaning you are, how fucking talented you are. Naf lila, and it's the same. Tipo. Agreed. Ni daħroċ ma Trudy Kerr,
nitqu, u nitqu gost u daw l-affarijiet kollha. Mela, għan niprofa nifrejmi għajek, forsi naslu għal xi tip ta' middle ground fuqha. Ma jinsaxa ma nafx qalet. Onestament, dik il-parti minix daqsek hija naqra opaka lija. Però Trudy Kerr, Trudy Kerr anke fuq il-podcast qalet li kienet raped. Yeah, not good, do heavy shit. Heavy shit. Naqlu li heavy shit. 100%. Allura ovvjament nimmaġina, minix qiegħed fil-tika ta' Trudy Kerr minix qiegħed. Kull darba tisma' rape joke xil-filu. Fucking probably. 100%. Ġifieri, it's probably that. Yes. Tempatizza ma dik il-ħaġa. It's good in empatizza. I understand it. Totally. Ġifieri mhix kompletament insensata. Le. Tifhem illi Trudy Kerr tinkwita illi Max jagħmel ċajta. Jiena waħda smajt fuq ir-rejb tagħkom li kienet li saqsejtu lil Rachel, tajdula isma' jekk inti jitfawlek xi ħaġa drink, dik. Niktajba kienet. Ħanajdlek. Infatti Trudy. Ma timmaġna Trudy Kerr f'moħħa li hija sensittiva ħafna għal ħaġa kera ħafna li hija rejb. Tajt, għallawet nibbanilizzaw xi ħaġa li lajjen, bro, u laqasint, ma nistgħux nimmaġinaw x'tibta uġieħ u umiljazzjoni dil-mara għaddet minnu. 100%. 100% u ovvjament jiddispjaċini sal-mewt men li she had to go through something like this or any person in the world has to go through something like this. Imma, għawek fej ħajkolli ngħid għalfej jiena ma naħsibx li huwa dritt id-dover tiegħi li jiena għandi noqgħod nipproteġik minn dawn l-affarijiet. Għax sfortunatament everyone has his own baggage, be it how heavy it is, how dark, how fucking painful, kollox. Imma tutto rispetto lej Trudy Kerr, lej kulħadd, dak jekk it's your issue to handle. I'm terribly sorry li ġrat, ta' xo taħseb jien u pjaċir. Jekk jiena ngħid ċajta dwar ċirkustanza kera u ħażina, jiena fl-opinjoni tiegħi u fajnejn il-comedy, jiena qed I am not making it more accessible jew I am promoting it. Jiena qed nagħti idea li there's bad and evil shit that happens in this world, guys. Make sure that this shit doesn't happen. Issa ħarja li qed tiċċajta dwarha, imma mhux qed ninstiga jew qed ngħid morru għamluha by any naħseb l-akkuża tagħha li qed timminimizza qed tagħmel ċajta minnha u qisha tajt u hija rape. Ma dik hija l-akkuża. Yes. Ta' Trudy u forsi nisa oħrajn li wkoll għaddew mill-istess ħaġa. U dak li essentially li qed jiġri li I am making light out of something dark. That is what the dark humor is all about. Mela, bħalissa qed insaqsik mistoqsijiet li qas jien stess minn ċertuhom, però ħanagħmilhom lok. Yes. Jista' jkun li l-platform tiegħek tant kibret malajr Max. Illi mhux qed tintebaħ ir-responsabilità li għandek. This is possible. I would naħseb il-ħin biss nistgħu naraw jekkux in-nejk u l-oxxati li qegħdin ngħidu aħna ħajkollhom ċertu tip ta' bad repercussions fuq is-soċjetà. Jiena judging bli rajt u esperjenzajt b'ħafna comedians qabel, b'ħafna il-Beatles ħarqulhom kull fucking CD li qatt kellhom, kienu jiltaqgħu fit-toroq u jgħodu jaħarqulhom l-ostja CDs. Għax il-Beatles kienu the bane of society dak il-ħin, dak iż-żmien. U wara żmien inserta tajjeb, jiena ma naf l-ebda artist. Ma nista' naħseb fl-ebda artist li da żmien fi żmien l-antik kien tabu u issa rikonoxxut bħala għar, he did something wrong to society. Monty Python fis-79 ħarġu dak il-film Life of Brian. Daka how do we had flok ġesu u salbu we had flok ġesu kien jismu Brian. But this is heavy shit for the times and shit changes. Jiena ma nafx xillalla ħajjiġri bis-soċjetà jekkux minħabba bajtu bacon, però jiena nemmen li s-soċjetà u n-nies għandi fidi fihom li comedy show mhux se jaħx is-soċjetà.
Għalla l-gvern ma jaxx soċjetà jiġba jikdeb. Ma jżabbatx. As in, it doesn't change the future of the kif nista' nispjega. Taħseb? Somma, Madonna negaġun, għamek xejtena. Fis-sens li jena jiddispjaċini ġifiri tal-weġġati ma nħobbx nweġġa' nies. Riċertament kelkom din biex xogħol ta' Terry. Eżatt. Ħanet kellem fuq didna fuq ta' Trudy Kera, xawek hawn parti li għala folja ħabiba tiegħek, nixtieq ngħid xi ħaġa li fin jien vera ma naqbilx magħha u vera ma nistax nifhimha. Bro, għalhekk qegħdin. Vera ma nistax nifhimha għax dina qalet dwar l-istess ċajta li qed inti. Dina kellna il-mistiedna Rachel Take fuq il-programm. Sewa. U aħna iċ-ċajta kienet inti, this is a question and answer. A joke on 3 scenarios. Yeah. Inti mort both party u naturalment wadbulek xi ħaġa fid-drink. Inkella x'parti ju ma wadbulek xi ħaġa fid-drink u ejja. Mbagħad jaqbes PJ li di ma ġibniex fix-short għax ma PJ jgħid biex kunu tafu drogi expensive ta' ħadd ma ħaddablek xejn fid-drink, forget it. U mbagħad insomma whatever, imma mbagħad qom tlada u sibt ruħek ħobla. F'min ħadd waħħal, u mbagħad intellaw 3 ritratti, wieħed minnhom kien il-kaptan, ieħor kien Calstagno Navarra u ieħor kien PDD. Dik qed iċċajta. Mbagħad kompli kieku l-baby joħroġ iswed nilliminaw wieħed jew tnej. Mbagħad jaqbeż PJ iċċajta kienet li jekk joħroġ ikraħ ta' Calstagno Navarra żgur. Dik qed iċċajta. Issa Rachel qablet biċ-ċajt, għamlet 3 darbit wara xulxin. U fil-post Trudy kitbet li Rachel edha tider skomda immens biċ-ċajta. Ma nasibx Rachel deret skomda li rajta, ma nasibx deret skomda. Ek qalet Trudy, which is fine. She believes she looked uncomfortable, she has the right to say it, ġifieri deret skom. Imma mbagħad fil-post tara xi ħadd kellem ir-Rachel Take. Rachel Take qalet le, jiena ma kon skomda. Jiena under my consent, għax naf li ċajta u naf li din jiċċajtaw. U r-risposta kienet mela jekk inti ma ħassetek skomda mela you're part of the problem. Dana, jekk di tħobb dat tip ta' ċajt, tal-dark humor, inti min inti biex... So, emmek, mela, biex inkomplu nistaqsu mistoqsijiet. Yes. Kritiċi, I guess. Irdu nistaqsu, what is the problem? I don't know. So the problem, for me, it's minħabba li naf l-esperienza ta' Trudy Kera. Naħseb the problem hija issa bro, ara taħseb għal-moment li Trudy Kera hija xi persuna dejqa. I'm sure she's not. Jew xi persuna fucking woke, jew xi bro. Naħliflek, niftħu dak il-fliexkun tequila, nitqu daqqa ta' vera. U jiena ċert jekk li xi darba magħhom. Ir-rape hija xi ħaġa heavy. Fucking sensitive. Ħafna sensitiva. Kull meta tkellimt magħha dwarha kienet kawża ta' fucking kbar. Agree. Meta jgħid tajt Rachel Take hija part of the problem. Biex qed tajt, biex tkontesta li taċ konsens. Jgħetajt taċ konsens, ma dak il-konsens. Ma missu xinat on the first place. Ma kellix kun parteċipi fija, għax jina nħoss li s-soċieta li tibbanalizza r-rejb hija iktar perikoluza. Issa jena hija ximkien fin-nofs, jina nifhem illi xaħat li ġirrejp jgħat forsi jħossu iktar fucking ansjus, men. Tipo nifima. Fl-istess ħin, fucking jina il-free speech għalija u bro, kum mawx free speech, kum għanix da s-sob ta' podcast. 100%. U it's a easy, slippery slope, down, dawn u għafaret li perturbawn, ġir, meta nis jgħidu li isma bajtu bacon, mux tumanċ, bro, għalla tismax. Darba għalili Andrew Azzopardi. Out of nowhere, kont jgħed fuq il-program tijaw, għalli xtaħseb fuq bajtu bacon. Nasib għaskella xtaħseb nasib. Tipo
Naħseb għatlu mek sabib tiegħi u biex ġili puxxaw l-envelop, mhux kollox ġobni, ma ġili not nhar tipo xaġek. Għalli ma taħsibx li too much. My answer was just fucking tarax. Literally jikotlu. Għafti, tarax. Imma fl-istess ħin, speċta ġiri hemm dak il-parti ta' John illi jgħid isma' free speech, Alla ħares ma jkollokx għal aħbeċ free speech f'soċjetà libera demokratika. Imma fl-istess ħin nissimpatizza immensament. John, jina kif naħseb hopefully inti taf, ma nisbara naħseb ma jafux, nisbara jasbun li jina bitċa fucking ħamallu pastas u ma nqodx naħseb fin-nies u għala zobbet, jina veru inqas bida mala zobbu ta' dinja. Jiġifieri, imma pala image ta' show, it has to be that. Imma jina nifhem li n-nies jaraw li qegħdin nagħmlu pala ħażin u I understand they have all the right to feel that way. U includes through the care li jeda tiġi kontrina u jeda they're openly and publicly damning us, ġifiri to cancel us, full on. Through the care sejħet għal-cancellation ta'kom? Yes, I would say, if not directly, extremely indirectly. Sasha directly, ġifiri, li it was bil... Imma, once again, bro, għandhom kull fucking dritt, għala zobbi, jina, muġen għedek, jiex bazz ridu niqaf, għala zobbi, għamlu għad, fidejom. Dak u għadritt taħħom li għajdu l-nis isma, tarawx il-dawk u ma... 100% jgħamlu jiridu, imma li juma, jina nikrax li weġġati minn dal-ostja kolla li għedin ħasil. Di ta' transfobia u homofobia u jitfawlek it-timbri fuqek li jiena vera ma naqbilx magħhom dawn l-affarijiet, kollha kemm aħna ma naqbilx magħhom dawn l-affarijiet, imma this is what emotions gets you into. Li inti ma tistax actually minn barra tara xi ħaġa oġġettifikament għax għandek il-fucking feelings involved fiha l-biċċa tax-xogħol, għandek il-feelings involuti. Allura bil-feelings ħadd ma jirraġuna tajjeb, bro, fuq l-ebda feeling. L-ammont ta' drabi li jiena qbad ngħid mal-mara alla tlaqat il-barra ħabba l-feelings it never ended up well. U unfortunately, għalla volja di għadit minn xiex għaddit u vera ħazin u fucking disgusting shit minn għamli lajek, whatever, her feelings are riding. Ita xie tali għettajt inti u ċert u għandek mit-telef raġun u naf għax tider u tinstema bħala mara ħafna intelligenti, jiena ma stax nifhem kif in her right mind taħseb li a comedy show can convince people li sutu. Aħna ma nitċajtaw fuq xej. Fuq Nazis, we can't joke about this stuff, it's too sensitive. Fuq Twin Towers, disgrazzja bħal dik, ma nistawx nitċajtaw fuq homicide, mux kolħat tibbati menna. Mux kolħat, mux heavy shit xorta. Fuq il-knisja, all right, biex nitnejku ġifiri. Ħanabat punt fej forsi nistaw inkomplu nifmu speċa fejn din il-linja. Le, jek ta' tistiġ din il-linja, jek bżon li seħ din il-linja. Bicċa xol ta' Terry. Yes. Mela, Terry għamiltu din il-ċajta, Terry ħasseta li weġġet. Nista' nimmaġna Egen ma nafx, illi jekk di kella din il-dismorfja fizika jew tikber. U tħoss li dal-bajt li għanda mux suppost qegħdin hemm u nimmaġna li kienu sors kbir ta' trauma. 100%. Allura li issir taf li jelfruħ f'kamra qed jitqu bil-bajt tagħha. Taf tkun xaġa traumatizzanti. Agreed. Ir-reazzjoni tiegħek għal dali qed ngħidlek. Le, once again, aħna ma terri tkellimna u there was no malintent ta' posta biex nwaqqaw jew nirredikolaw lila tal-li ġifiri in any shape or form. Il-dili daqjetni bija l-ħaġa hija li once again aħna ktibna live show ktibna xi easily 400 no joke. Pun intended. Ktibna l-alla, it was a big job. U minn daw l-400 forsi waħda minnhom ma ħadmitx tajba, żball occupational hazard ħassir. Forsi aħna konna
mhux daqshekk sensittivi bil-feelings ta' Terry, għamilna ħażin li forsi waddabni. Meta smajt li Terry qalet isma' jew ġajt kisruni naħseb kienet. Eżatt. X'ħassejt? Jiena dak il-ħin ħassejt, ħankun onest issa, fili mhux spema ta' ġax. Kull podcast ta' ġon daqiet. Dak il-ħin qed alla I felt sorry, I didn't want to hurt her. I never intended to hurt her. Imma ġurnal oħra kelli jekk ħassejtek daqshekk imweġġa bżonn toħroġa qudiem id-dinja kollha wkoll għax jiena jekk inti tweġġani I would like people not to understand what happened. Taħseb li kienet tabbuża minn sitwazzjoni għal popolarità? M'għandix idea, naħseb iktar biex toħroġ l-idea li mhux tajjeb li tiċċajta man-nies b'dal-mod. Li qed tagħmel punt politiku. Naħseb I would believe yes, she doesn't like what we do from that standpoint, she has all the right once again. U dikka kienet parti kbira ma jiena kiku jiena kont jekk vera kont nitkisser, jiena ma kont ngħid xejn il-ħadd kont ngħid il-mara l-maħbubin u I would confide in them. Imma that's up to her. Imma once again. Jiġri taħseb li mhux ġenwinament kienet imkisra? Le, naħseb li vera imkisra. Ġenwinament kienet imkisra imma eleġġiet li tuża il-mument biex tagħmel ukoll stand kontrikom. Jiena naħseb kibret ħafna u kibret b'mod bdiet ħaġa personali u kibret xi ħaġa nazzjonali sal-estent li qiegħda transphobic u homophobic li aħna vera maħniex hekk, apparti l-fatt li jekk inti tgħid ċajta fuq xi ħaġa ma jfissirx li inti il xi ħaġa. Jiġifieri u jiena fl-opinjoni tiegħi ma kienitx a transphobic joke, kienet ċajta fuq Terry li Terry just happens to be what she is at the end of the day, jiena ma konx qed ngħidlek għax nobot u mibeda u meta smajt li weġġat effettwalment apologizzajtu jiena aħna għedna li qatt ma nieħdu pjaċir li n-nies iweġġaw. U dik żgur, aħna nagħmlu għalfejn iddeċidejt li tappologizza il-Terry. Le, jekk hemm xi ħadd li vera weġġa dak il-mod, xi ħadd li vera ħassu li aħna biċ-ċajtana weġġajnieh, aħna jiddispjaċina li weġġajnik, brother, 100%, jiena ma nuħux gost li xi ħadd iweġġa. Però l-komedi tiegħek. Jiena qatt met sorri li qed tiċċajta. Casualties. 100% għax kulħadd għandu l-feelings tiegħu. Se tagħmel Max. Realistikament b'mod prattiku. Ħatot kull min ċempillek isma' dejaqt li tipo weġġajtni. Sorry, tibatalhom kaxxa ċikkolatini. X'inhi l-istrateġija hawnhekk? Għandek raġun. Issa ovvjament dana skont il-massa wkoll kif timxi sewwa, allura jekk hemm ħafna nies li weġġaw dwar li ġara, jiena ħriġt apoloġija ngħid jiena mhux l-opinjoni tiegħi u l-punt tiegħi tax-show din weġġa n-nies. Qatt mhux. Imma I stood by the fact that we said the joke and we have the right to say this joke and do it over and over again. So, going back to l-ħaġa li għadna fil-bidu, li għatjena fil-bidu, insomma, I thought it was pretty clever, which wasn't mine, by the way, I stole it. Sellek minn out of minute. Din l-idea ta' inti kellek id-dritt tagħmilha din il-joke. Yes. Kellek kull dritt. U jiena naħseb li għandek kull dritt. Però kellek fil-fatt tagħmilha minn kellek id-dritt. Kellek fil-fatt tagħmel joke li se tweġġa' Terry. Ħanejdu l-verità. Kieku ma għamiltix. Konna noħroġu ħafna ħjar. Kieku jiena nixtieq ma għamiltix, għax jiena ma bsax li kien ħajnqara dal-furrur kollu, dil-weġġa u l-pulizija u ħessil u membri parlamentari u hekk u jiena kieku konna naf li diħan weġġaħħa. Nassumi li kont ikunna iktar sensittiv u konna differenti. Għax kienet ħessal għalik, konti prefer ma tagħmilix, jew għax. Mitnej. U le bro, jien naħseb it-nej u. Mitnej, no. Inti vera minn tifel kattiv. Fis-sens. Mitnej, le. Ma jisib falek klim falek. Mitnej, le. Hard interviewer style. Why would you know? Mitnej, ma ħaġ pjaċir. U apart il-fat li għamilna ħażin naw li aħna niċċajtaw fuq ħafna nies fuq kulħadd. L-apoloġija għamilna lista ta' nies titnejkna bihom. Imma nitnejku bin-nies skont l-affarijiet li għamlu pubblikament u ġrajiet fil-news, whatever. Forsi ma Terry iċċajtajna fuq xi ħaġa li it wasn't news, it was her. Tħossli you were punching down? I understand how people see it, yes. How do you see it? I don't see it as punching down. I see everything level playing field. I'm not telling you it's a clever joke. It is a smutty,
classy, Mux għat nistaqsi kemm slapstick, taħseb li shitty joke, ġifieri. Imma Ma taħseb x'inhu li punching down? X'inhu punching down? li entom għandkom ma ħanerġa' nistaqsik forsi iteration differenti tal-mistoqsija li staqsejtek l-ewwel. Inti għandek Bajtu Bacon, bro, l-lum għandkom 53,000 viewers, 53,000 followers. Pjattaforma kbira, pjattaforma nazzjonali. Yes. Terry ta' Bormla hija, Terry ta' Bormla, għandha l-followership tagħha, però mhijiex Bajtu Bacon. Okay. That's what I mean by punching down, li għandkom ħafna iktar muscle, jew ngħidu social clout. Minn Terry ta' Bormla. U intom qed tgħidu tagħmlu ċajt fuq il-skrot, il-ġenitilja ta' Terry ta' Bormla. Ġili tikkonsidra li forsi qegħdin għandna size un qed nimponu dan is-size fuq Terry. Jiena jiddispjaċini ngħid imma le. Għal punt li Terry mhix inqas minni, brother, ħadd mhu inqas minni, jiena niċċajta b'kulħadd, jekk jiena nara b'ċajta tajba, jiena ħanfaqqaħħa, ħanejda. Għax għana in the eyes of comedy vera nemmen li kulħadd ħaqqu l-istess skrutinju tajjeb jew ħażin, qegħdin kollaw. Għala żobbi jekk inti xi iktar minni jew inqas minni, aħna ċajtajna b'nies kulħadd insomma, Nancy Tal-Griljoso. Ma naħsibx li għandha aktar clout minni jew Fucking right li għandha aktar clout minnek xi żobb taħseb li int. Kemm iż-żobb int ardit. U hija ħarġit li waħda hija ħfirieli di. Imma il-punt huwa punching down. Mela fejn la sorry. Għax ovvjament mhux ma ħax pjaċir li weġġajta John, fejn hu pjaċir li tweġġa' n-nies. Jien ma mhux gost li weġġa' n-nies. Dina qalet li ġenwinament, fina nassumi li ġenwinament di Terry. Ħaj bidel xi ħaġa fil-mod li tal-komedi li tipproduċi. Li għamilna żball. Tista' aktar mistoqsijiet. Li għamilna żball, u naħseb vera għamilna żball law li it can be constrained as a singling out. Yeah. Li għalla volja ma kienieċ għax qatt ma deret weħeda Terry. Deret ma ġiex minni soħra u menna l-istess ċajta ma ġiex fuq żewġ minni soħra li l-culmination ta' ċajta kollha kienet fuq il-main guy Robert Aquilina li it-toqba ta' sormu kien ħuħ Carol Aquilina, jew vice versa. Viċeversa kienet ċajta. Imma she wasn't the target, fl-opinjoni tagħna it-target kienu il-politikanti li nassumi li taqbel miegħi li fair game li naqbdu magħhom. Imma għalfejn fair game magħhom u mhux fair game ma' Terry ġasta xi żgħar. Mela, kif nara forsi jena il-mistoqsija sempliċi, però perswas li hemm tweġibiet oħrajn. Li jien għamilt kaxxaturi, jekk għamilt ma nafx ma staf kell-episodju għamilt, kull wieħed nofsija naqla l-Simon Buzutti għatlu l-Mastro Lindo bil-menopawza, per eżempju. Tajba. Ħwejjex bħal daw. Jiena nħoss illi il-politikanti għandhom ħafna poter, għandhom ħafna aċċess, għandhom ħafna influenza fis soċjetà. Allura li John li ħadd ma jafu jilbessu jaqlalhom il-ħara. Hija xi ħaġa. It's fucking punching up. Ġifieri ma jitlux f'dawk id-dinamiċi kollha. Terry ta' Bormla ma nħoss li hija punching up. Inħoss li hija xi ħadd li m'għandix il-clout li għandu naf xaħat li huwa membru parlamentari. In this case, there is no denying it, yes. So is anything going to change in the way that you think about who to joke about? Jiena naħseb li Malta mhix vera mhix lesta dawn l-affarijiet. Għalli affarijiet. Għal dat tip ta' ċajt heavy, ċajt heavy, ċajt. Ma kif tista' tgħid ċaġa bħal dik, bro? Għandek 53,000 Fejn ma nistax ngħid ċajta bħal dejjem, ma xi ġifieri. Le. Kif tista' tgħid illi Malta mhijiex lesta? Meta ċarament għandkom followship ta' 53,000 ruħ illi segwuh. Porzjoni kbira mhix lesta. Porzjoni kbira ma jridux dawn l-affarijiet. U n-nies li jiġu fix-show iridu dawn l-affarijiet u they want it big time. Imma il-massa ta' kontrina qiegħda kbira ta' l-ammont ta' nies ma tafx il-furru l-inqala, insomma nafsu inqala panik talla. U over a joke that got extended. Inċempiltlek jew batlek messaġġ insejt eżax kienet. Eżatt, batula ħafna ġon. Meta kienet intensa,
Inkwetajtna għalik. Eżatt, prost. Ejja, kontet li jessanzi daħħa, napprezzaw, thank you very much. Inkwetajtna għalik, għax jien nafx, biex jinka bil-darba taf. Taf xini. Kont fuq fucking in-naħa l-oħra ta' massa ta' nies. Però xorta, entom għandkom nies li ħafna nies li jsegwukom, ħafna nies li jħobbukom, ħafna nies li jħobbukom. 100%. Biex ma nagħmlux id-digressjoni, ħansaqsilek tal-aħħar, hemm xi ħaġa li fundamentalment se tinbidel dwar bajt u bacon u kif tiktbu ċajt jew kif taħsbu dwar iċ-ċajt jew min taħsbu li għandu jkun il-bersal taċ-ċajt illi se tinbidel? Le. Just simple. Tajjeb. Li ħanajt xi ħaġa kavjat żgħir. Irridu nibdaw nkunu aktar attenti kif u fuq min. U forsi ma nitlux. Forsi ma tux daqsek fil-personal. Ħad gost tajd li le. Imma mux se nbidlu ta' topics. Lek, topics mux se nbidlu, met tajd li illi. Forsi naqsu naqal personal. Forsi temmekna, naqslu għax grupp diffiċli juhdu kil-qorti u jaqlaw lek il-ħesil. U fuq il-personal, taf tweġġa veru, allura nipreferi nweġġa ħafna nis mill-li wieħed individu. Għax jekk nweġġa ħafna nis, iġifieri I didn't single one out u ma konċ busted. You're punching up. You're punching down. You're punching fucking 1,000 people in one go. Bruce Lee. Ġifieri that's my... Okay, għet niftehmu, speċa hemm forsi din il-konsiderazzjoni ġdida. JD. U ħanara fuq di u bat ħanaddi għal-mistoqsijiet tal-patruni u mbagħad ħanibqa' sejjer għax fucking gas mal-pjanċa għax it-tifla ħad speċjal bale. JD, intu JD ħbib. Yes, big time. Zarma. Iva. Kien ilu jgħid li isma' jena d-dejja, għajjejt. No, not even. Kienet sorpriża? Kienet sorpriża u le għax stennejnija wara l-ħessil li nqala u l-pressjoni minn barra għax kien hemm ħafna hate, kien hemm ħafna exterior factors li they contributed to this, ġifieri, imma ma kienx mistennija minn naħa tiegħu kieku ġifieri fis-sens qabel il-live show qatt ma stennejna l-ebda minn dawn l-affarijiet ovvjament qabel dal-ħesil. Imma nifmu kompletament għalfej tela u naqblu. Però qegħdin erba' intom. Yes. Issa. Għalfej issa, mhux inti, l-Spooner, PJ u kontu erba'. Għalfej pretendejt li JD se jitlaq? Le, mux pretendejt li JD se jitlaq. Taħt il-pressjoni. Ifem, eżatt, għax number one, hemm ċertu affarijiet li n-nis jifilħu iktar minn oħrajn. U hemm minnu. Ta' JD pussy. Minn għandu, tillu f'wiċċu, imma mhux se ngħidha pubblikament. Imma mhux pussy le. Għax what he had to do, I would have done the same, kieku kont fi sitwazzjoni tiegħu. But you didn't? I didn't, no. Imma ma kontx fi sitwazzjoni tiegħu, għadu I didn't need to. Imma. X'inhi s-sitwazzjoni tiegħu? Issa dak fil-każ ġib lilu hawnhekk u saqsililu sitwazzjoni tiegħu. Il-bira x'insema li naħseb x'insema li ħadd tkun hawn inti tagħna like fuq il-page, naħseb dik kienet taf minn swipe right. Mela, JD kien taħt ħafna pressjoni qabel ma kienx hemm xi mument fejn isma' Max għal tintenenti. Kilt li l-aħħar bejkos x'iżob, bro. Ġieli kien hemm tensjoni bejnietkom fuq dawn l-affarijiet. Fuq dawn l-affarijiet mhux fuq il-bejkos. Fuq il-bejkos ovvjament li kien hemm. Aħna biss kien attenzjoni fuq iċ-ċajt. U ċ-ċajt jiġi għax aħna ngħidu ċajta u it will be too heavy. U JD ġenwinament kien liktar wieħed li jżomm lura. Hemmhekk biss konna niġġieldu li ma nistax noħorġu ċajta bil-biża li nqala xi ħaġa li ġara. Di trepitazzjoni dejjem kienet. Di li xiex li hiż. Li bistu li ħataqbżu linja. Le, 100% aħna ninkwetaw ħafna li jisma' this is too far. JD dejjem kien speċta dak il-voice of reason. Il-canary in the coal mine li jisma' hawnhekk qed neżaġeraw. Il-voice of reason, Iwa, yes, by far. U kien iżomna lura billi ngħidu ċertu affarijiet heavy li anki jiena nżomm lura u anki PJ jżomm lura. Jien ġie ngħid ċajt PJ jgħid li le ma tarax, issa biex PJ jżomm lura ċifwole, x'daka loose mhux loose cannon ta' dawk loose air strike, jiġifieri jgħid ħażin PJ, ħażin ħafna. Nafu l-PJ. Imma
more often than not, he would be the one to keep us in check, JD. He was like the responsible one of it all. U at a point, saret too much. Due to the external reasons, yes, hate n-nies, il-familja, kollox ma kollox. Il-familja tiegħu li tagħmel pressjoni fuq u biex jitlaq. Jien għandi mara li l-aħħar darba kont bil-kelb, ħriġ bil-kelb. U konna kon mixi waħdi mal-mara. ħarġet neighbor u qabdet tkellimni tipo, l-aħħar darba ġibx il-kelb u jagħmel pipi. Għetila vera, għetila, sorry, għetila mux l-intenzjoni tiegħi li għot jgħamillek għallex mal-koxra tal-bib. Ma għaddejt minna u għazzjoni jgħamil, għetila sorry. Komplit. Għax darba li ġejja komplet tajat miegħi. Għetila sorry, 1, 2, 3. Kien minnhom toħroġ il-mara mill-karozza u tibda teħessilja u tajjat bil-Grik. She came up and she stood up for me. And she's ready. Very masculine. Yeah, she's Greek. She's ready to fight in my name. Issa, mux qed ngħidlek, imma lesta li iktar tinħaraq meta xi ħaġa jipprova jikkombattini. Issa, there's certain pressures that people can handle and some people can't. Jiena ra minn missieri kol fi żmien il-Parlament. Ma mora missierek u l-schnauzer li tmex. Di kif tirrelata ma' JD. Għax jekk jiena nasar id-dar, issa qed niddejjaq li qed naqsam, da għax mhux affarija, da affarijiet ta' JD. Imma jekk jiena nasar id-dar u nara l-mara ta' tibki għax hemm posts online jgħidu li jekk narak barra nobżoqlok f'wiċċek u għalleċ u ħanħodlok it-tfal u ntajt tikdaqa ta' korza, eċetera, eċetera. Jekk jiena niġi dar nara l-mara tibki u she can't handle this shit anymore, I don't know what I would do. I never had to experience this hardship from my wife's side, għax jina li kollox les li namel. Ġifiri, minn dak lat nifmuħ kompletament, għax family is number one over and above anything. Imma yes. Ma, JD tala, biex vojt ħalla. Kbiru, founding member JD at the end of the day. He was a good comedian, logistics kollox fidejh u kien juħsib kollox, il-guests u kien ikellimhom. Aħna għandna roles differenti. L-Spooner jagħti su l-production side, jagħmel editing kollox. Jiena marketing kollu fidejja. Tajt marketing, l-imparti tal-marketing, tar-reels u daw l-affarijiet? Le, dawk is-spoon jaqtaħħom, imma fis-sens il-tone of voice, l-image, jekk dal-live show ħanamluħ Il-captions min jiktibhom? Il-captions jien ovvjament ħażin malla din, Malti disaster. Anzi, għal-inqas issa daħlu Maltese, dan xum li daħluha. It reads the Maltese u actually jwaddablek. Spell check? Le, jwaddablek il-captions, voice recognition u hemm bil-Malti. Kolla ħżien jiġu, imma jifrankali minn flok 80%. Minn flok 80%, ħżien edin jiġu 30. Improvement zar bil-mod il-mod. U PJ is just the script writer li jagħmel skits kollha. So skits kollha u dana kull episode ikollna skit differenti skont. Kemm tifilmjaw frekwentament intawhom? Aħna darba kull ġimgħatej joħroġ programm. Ġifiri, jew ikon hemm a good amount of hours before, għax nikdbu l-script, nikoraġuħ. Jiena tipo, xogħol huwa li meta jikteb l-script naqraħ u konet alright, these are good, ma għabek ma ħarġi xejn eżaġerat. Allura it goes forward as well apart from that. U JD, ġifieri apparti il-manpower, he had a big influence on the jokes, on the comedy side as well. U his motivation il-ukoll ta' fendi minn vera doer. Għalbidu kon naħseb li dana ħajkun għazzin u ħajkoll nuqot nġdu għalla warajja, ma it's the total opposite. U jiġru warajna, let's get things done, let's push, let's finish. So, et ninkwieta pala program iktar more from that side. From a comedy side we're sorted. Mux biex nkun għalla nejt li ma kienx jgħin. Ma kienx għax dak il-kontribut. He did his part, imma from a comedy side nirranġaw. Għalek il-kontrol tajab għal-istess. Iktar pala motivation u ħedġa forsi that would be a bit of a daqqa, assuming. Alright, bro, mela, isma, għaddu issa l-patroni jistaqsu għaxanna ħafna mistoqsijiet minn il-Patreon stana. Mela, J. Julian, jandibbew l-għara, madonna. Mur faqqaħa, jom kalla ħadek, tazza u ħanuħu boq ilma. Be right back. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejna l-Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ
u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li se tinqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Il-patroni jistaqsu meġuba l-kom meħbib tagħna tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health, fejn intom issuru tafu il-fauna, il-flora tal-gatt. U għal daqstant inti kollok relazzjoni naqraħjar mal-bqija ta' ġismek. Mela, l-ewwel mistoqsija mill-patron tagħna Michael Debono Morden. Mela, għal xixtara eża JD, għalfejn Jay-Z. Mela, li għadna kfadni għamma u għal xiex mux se jerġa' jiġi. Yes, kelmu li jilu fil-kas dal-affarijiet jena minix JD, jena Max, forsi mandu najtux, għandina aktar xar minnu, imma il-raġunijiet tijaw u ma raġunijiet tijaw. Minnu l-action, inti u JD? Naħseb, ma nafx, JD jikraħ minni zgur. Bħala xuna naħseb we're on the same level playing field. Il-mistoqsija li jmiss, only the questions that matter. Andrew Catania, naf li Max kienet jipprepara għal half marathon, għal xi half marathon. Kif nsejjer training, ħażin ħafna. Is there anything you won't joke about? Il-half marathon. Is there a line between being brave or just being an asshole? Look at it right there. Yeah. And my question, so bro, wieġeb inti. Le. Ma twar maratona jena naħseb I'm a good contestant. Namela I'm there. Namela missu fan sal-fridge daily on multiple occasions, dik fine. Pala anything you won't joke about, jina naħseb li mem lebda subject of topic. Jina naħseb li kollox fair playing field, laqwa li memx mibeda, tapposta biex tweġġa n-nies, tweġġa komunità, tweġġa xaħat. Kollox ma affarijiet per eżempju li huma wiz sensitivi. Yes, hemm ħafna affarijiet li huma li mhux se titnejjek dwarhom. Le, nisa teb kollox jiena, imma I believe if it's a joke, if you're offended, fidejk. But there are things that may be enough. Xaħat li huwa severament disabli, per eżempju. Yes. Ħadd poġġi ħdejħu totti mitaħ. Le, ma dak mbagħad tiġi. Tipo biex tiċċajta. Ma dik mhux ċajta motu. There is the target of the jokes, kontu kol inti. Target of the jokes jgħidek di mhux fucking taddaħ. Jista' jgħidlek mhux taddaħ u taċċetta. Imma jekk żomm waħda ta' xek ħajġi wieħed biskina u fuq with a disability u ħannu I'm gonna stay mimicking him. Dik mhux ċajta ta' let's get things say. Mhux ċajta issa kienet fis-70s u fl-80s imma shit changes. Imma xorta jiena. Ma taħseb li fis-70s u 80s kienet aħjar? Le, mhux ngħidlek kienet aħjar. Qed tgħid li at night the perceptions of what is funny and what is not changes with time. Okay. U li l-lum jaxaġa tabu biex tiċajta dwara, ta' 10 snin oħra tkun aċċettata. U dik ġrat u saret u once case in point tal-Beatles. Imma le, mem lebda topic of point laqwa li inti mhix l-intenzjoni li tweġġa u target u l-punt ta' ċajta mhix li tweġġa essentially. So, is there a line between being brave and just being an asshole? Ma naf, once again. Dak ispjegajtu naħseb jiena. Mur ikun hemm xatt parapliġiku u Eżatt. biex titnejjek. Jiena naħseb li you can be an asshole. And my final question would be, is the way you talk on air your real personality or is it just an act? Jiena naħseb li vera ma jrid real way. Belħbib 100%. Mhux se niġi għaw fuq post, insomma, xorta tkellimna na hekk, imma obviously I was here being interviewed by you. I know what this entails, a good heartfelt conversation. Jekk jiena ħanmur il-gazin u nixrob u nsir ħara u nuħdu pjaċir, I'm gonna be the same loud Max you see on the show. Dak il-punt, aħna ċajt, il-show huwa diskursata bej il-ħbieb. And it goes down depending on the topic u comedy. Illum ma tantx saqsejtni affarijiet tad-daħ biex niċċajtaw dwarhom. Niggarantilek jekk aħna npoġġu u naqbdu nitkellmu fuq il-ħajja, fuq l-affarijiet tad-daħ, l-affarijiet intimi, ħatkun 100% l-istess bħal ta' show. U inti tkun l-istess bħali, ġifieri. Jikdeb dal-raġel. Ian Galġin sistaqsi. Ħaj, Max, minu Max? Max. Bosta kommentaw li ċajt li jintuża fuq bajtu bacon huwa wieħed bażiku u mhux sofistikat. Personalment napprezza kemm tieħdu ħin u dedikazzjoni biex tippreparaw episodju/show li fl-aħħar mill-aħħar iddaħqu eluf ta' nies tifqa' sala sħiħa. Kurjuż
inkun naf x'risposta tagħti għal min jaħseb li jaħseb hekk, li ċajt huwa bażiku, eċetera. Hemm ħafna ċajt bażiku, 100%, ara ma taħsibx li aħna xi George Carlin ħan niġu hawn nagħtu l-elogju and we lecture you għax hawn ħafna comedians, George Carlin ħan semmi lilu għax he's one of my top. He doesn't just joke, he teaches. Bellaħni. Jien m'għandix il-kapaċità li noqgħod nagħlem in-nies mill-kumedja tiegħi. Jiena joġobni, jiena I'm a fucking sucker for toilet humor. Joġobni, dik ħaġa li tqod boss u whatever. Jina, għalija, I find it funny. Issa, I mean, basic as shit. We have pre-grade jokes, we have clever jokes, we have clever witty ones. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Patreon.com/John Malija dak kien Max ta' Vajtu Bacon. L-aħħar tislijiet Max. Thank you lilek, John. Hemm bżonn thank you kulħadd ġifieri minn urina support speċjalment dal-ħessel dal-aħħar minn baqgħu magħna komunità tal-Ostja. Thank you grazzi lilek tal-li qed biex niġi ġifieri anke from a personal level. Apprezza li you reached out during all this hassle ġifieri. U xej, keep on doing what you're doing. Il-pjaċevoli kienet jew. Le ħadd baż talla, ħassa li kollok ħadd titlaq tax jagħmlulek it-tfal. Ħajkollok titlaq issa. Ja, da jena, f'kaxxaturi darba, kontet namel episodi fuq il-Geo Clinic għax kien understaffed u hekk, u għat, id-drittu, attent meta tagħmel istess għax tista' taqbdek jaqbduk ħafna mart bħal gonorija, l-AIDS, jew it-tfal. U fuq din il-nota. Ciao, qalbin ħobbok, nadurak inti ħajti. Ciao, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Mela tlaqna.